nanone nongeye kubasuhuza mwese abakunzi ba PK Media Pano mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo, mwebwe muhana natwe umunsi ku wundi mukatwereka ko mudukunda mu biganiro tugenda tunyuza kuri channel n'amakuru atandukanye. Noneho nongeye kwa ikaze mu makuru agizweho, aho ndibuze kubabwira ko Senateri Mukabarisa Donatille yitabye Imana. Nanone twigeze kubabwira inkuru ko Vice Mayor wo mu karere ka Nyamagabe afunzwe azira guhishira amakuru ajyanye na ruswa y'igitsina. Ubu ngubu ngiye kongera kubabwira amakuru mashya kuri inkuru ivuga ko Vice Mayor afunzwe azira guhishira umuyobozi w'umurenge wasabye ishimisha mubiri. Ikaze rero muri aya makuru agezweho mujye kugezwa nanjye Samuel Baraka. Gusa niba ari ubwa mbere mwibuke gukanda subscribe, mukande like, munatange comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mubonera amakuru mu bambere kandi ku gihe. Reka tuhere kuri inkuru ivuga ko Senateri Mukabarisa Donatille yitabye Imana. Senateri Mukabarisa Donatille wigeze kuba perezida w'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yitabye Imana azize uburwayi mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, aho yari amaze igihe arwariye. Amakuru y'urupfu rwe yamenyekanye mu gitondo cyo kuri wa kane tariki 30 Nyakanga 2026, ndetse umwe mu basenateri bakoranaga yabwiye igihe ko yaraherutse kumusura mu bitaro aho yari arwariye. Mukabarisa yavukiye i Nyamata mu karere ka Bugesera muri Nyakanga mu 1960, abo mwarimu wigisha amateka muri kaminuza yigenga ya Kigali IERIKA. Yakoresha ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS, akorera n'ishami ry'umuryango rishinzwe iterambere UNDP mu gihe cy'imyaka 16. Mu kwakira 2003 Mukabarisa yatorewe kuba umudepite, aba muri uyu mwanya kugeza muri 2008. Kuva muri 2011 kugeza muri 2013 yabaye umusenateri. Muri 2013 yasubiye mu mutwe w'abadepite awuyobora kugeza muri 2024 ubwo habaga amatora y'abawugize. Ntabwo yongeye kwiyamamaza kuko yamaze manda ebyiri muri uyu mutwe. Mukabarisa yari perezida w'ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu PL ryashinzwe tariki ya 14 Nyakanga mu 1991. Reka dukomereze kuri inkuru twerekeze mu karere ka Nyamagabe mbabwira amakuru mashya kuri Vice Mayor ufunzwe azira guhishira umuyobozi w'umurenge wasabye ishimisha mubiri. Ku gicamunsi cyo kwa 29 Nyakanga 2026, urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwafunze umuyobozi wungirije w'akarere ka Nyamagabe ushinzwe imibereho myiza wa Maria Agnes rumukekaho icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome. Icyaha wa Maria kurikiranyweho gikomoka kuri dosiye y'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musebeya Nkurikiyimana Pierre wafunzwe kwa 24 Nyakanga 2026 aregwa guhohotera umugore uri mu bayobozi b'utugari muri Musebeya. Amakuru agera kuri igihe avuga ko iki kibazo cyatangiye ubwo Nkurikiyimana yasabaga uyu mugore ruswa y'igitsina kenshi, undi akabyanga. Gitifu w'umurenge afata icyemezo cyo kumusabira kwimukira mu wundi murenge kure y'umuryango we nk'agahimano. Aya makuru avuga ko Gitifu w'akagari yatakambiye wa Maria amugaragariza ko Nkurikiyimana amuhohotera, ariko Vice Mayor wa Nyamagabe aramwirengagiza ntiyamukemurira ikibazo. Uko kwirengagizwa na Vice Mayor ngo niko kwatumye Gitifu w'akagari yitabaza RIB mu mujyi wa Kigali itangira iperereza. Iri perereza niryo ryatumye uru rwego rwohereza abakozi barwo baturutse i Kigali bajya gufunga Nkurikiyimana. Vice Mayor wa Maria na Gitifu Nkurikiyimana bafungiye kuri station ya RIB ya Gasaka muri Nyamagabe mu gihe dosiye yabo iri gutunganywa kugira ngo izohererezwe ubushinjacyaha. Urukiko ruhamije icyaha cyo kutamenyekanisha icyaha cy'ubugome rumuhanisha igifungo kuva ku mezi 6 ariko kitarenze umwaka umwe no kwishyura ihazabu kuva ku 100 by'amafaranga y'u Rwanda ariko kitarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Bigaragara mu ngingo ya 243 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Umuvugizi wa RIB Dr. Murangira Bitieri yasobanuye ko Gitifu Nkurikiyimana we akekwaho icyaha cyo guhoza undi ku nkeke gifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gufata icyemezo gishingiye ku rwango no gusaba cyangwa gukora ishimisha mubiri rishingiye ku gitsina. Iyo wakoze icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina ari umukoresha cyangwa undi wese witwaza imirimo ashinzwe agahoza ku nkeke wakuriye mu kazi akoresheje amabwiriza, ibikangisho cyangwa iterabwoba agamije kwishimisha bishingiye ku gitsina,
ahanishwa igifungo cy'umwaka ariko kitarenze imyaka 2 n'ihazabu kuva ku 200 by'amafaranga y'u Rwanda ariko kitarenze 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato nk'uko giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68 akarongo 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange gihanishwa igifungo kuva ku myaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Ku cyaha cyo gufata icyemezo gishingiye ku rwango giteganywa n'ingingo ya 8 y'itegeko nimero 54 akarongo 2018 ryo kuwa 16 Kanama 2018 ryerekeye kurwanya ruswa gihanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu kuva kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cyo gusaba cyangwa gukoresha ishimisha mubiri giteganywa n'ingingo ya 6 y'itegeko ryerekeye kurwanya ruswa igahanishwa igifungo kuva ku myaka 5 ariko kitarenze 7 n'ihazabu y'amafaranga kuva kuri miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko atarenze miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Dr Murangira yasabye abayobozi baba bo mu nzego za leta cyangwa bikorera kudakoresha imyanya bafite bahohotera abo bayobora, abamenyesha ko uzafatirwa muri ibi byaha wese atazihanganirwa. Ati RIB irasaba abayobozi mu nzego zitandukanye zaba iza leta cyangwa iz'abikorera kudakoresha umwanya bafite bahohotera abo bayobora kuko uzabifatirwamo wese atazihanganirwa. Ku batarengera abo bayobora n'abahishira ibyaha, Dr Murangira yagize ati umuyobozi wese asabwa kurengera no kurinda abayobora, ntabwo akwiriye guhishira icyaha kiba cyakozwe. RIB yasabye abantu bashobora kuba bakorerwa ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina kutabyihererana, ahubwo bakajya bamenyesha uru rwego kugira ngo rubikurikirane hakiri kare. Reka rero mbashimire, aha niho dusoreje amakuru yaragezweho hano kuri PK Media Panel. Amakuru yo nakagaruka, aya mwagezwagaho nanjye Samuel Baraka. Mukomeze mubane natwe.